Mungu dorea rugatutongeria tukiumagara twita gontukora twitite na tugita inya kiumia ingo kwira nogwati ogen no ri umwende na nkoroki ya jange jonde chokire nkatho Murungu nonto bwakanyagaka kwithirwa Wero TV empete kanyagaka nikenda mbomba kugara teto rwa Murungu na ntoba Murungu gonto kunda kora bathikeretie Yesu atharime Wero TV nete na mbere komithithia manto jabata na komitithia biwango bingi biegoro nkoroki kiri marieto jakwa mbitagwa Pastor Dennis KIRIMI ngetomeragia na huduma ya Grace Bible Ministries area KINORU MERU na ingo chokira Murungu nkatho nonto bwa thikeria bonde bara bathikirite aswa endwa bonde bara baigonto na gonto na kinya bara baingarene bara bai nyomba ciao bara bai kanisene bara bai mitandaone bwindi nkobo gwatogeni na bwigo ndibwendete mono na kinya endwa bara baigonto korea safari ne ciao togatonya kirero teto rwa Murungu rokererwa na arua tarurura kiongo kia arune Murungu otemianka the unlimited God tokejotegera twina umate na itwijie na twina umenyo bwate Murungu aina inya yonde gichonko arerwa he is all powerful God na aina inya yonde ingano itokona kwe to some degree kana kwe kiwango tomba gweta toga mwekera kana twa murigeria kuthithia mantu jara abati kuthithia ona kinya kethiro Murungu aina mamuraka ya operate to some extent nonto ale komba egoro na nthegoro ingotegera mandiko ya kambira ati naombere kujukia nthegoro amenekanira kiri mtu nonto dene kiambiririe 1:28 eriuga atire na tumumbe mtu ari mwana no jweto na tumunenkere inya na wathani nikenda akathaga into beyond the birabiri rungu rwa riowa birabiri riene na nikenda aga express the power and the authority over all creations na nonto bonto bobo mtu thegoro neje tore noe Murungu is a God that Murungu atomba go operate atetumirete mtu atomba go operate in the goroneje atimiza makusudi jaja na jara jange antoneana runguru ariowa atetumirete mtu nonto ruteto rwa wiro kuga nthegoro ni mtu ameatha na iye to minyande ira kwa muaga kureta Yesu aja gushiarwa Yesu ategera shiarwa irugo kana ikerundu kejera rachwa mtu gwetwa mtu muka yawe Mariam aragieu na Murungu ara fulfill his purpose area ya rirengo yawe ya kureta muonokia meaning Murungu aitaga ngoge nanto na tokejotegera ne ate egitare ringere ya Murungu akwenda gwita ngoge itomo ekaera irigeria birabyumanagia na maome jeto no menyo bweto na kinye experience ya twe nayo tokarigeria tokaga komwa nafasi ekomba kodithia jarako bangete ikodhivia ede mutegeri wetu na atakwenda gukwira Murungu aena inyere aena yo batwe no to murigeria atekojorie kana ate akinyanerie mubango jwa wekere baotwe na muthie no toro bweto bukethura bwena thina nene mono na toga kinyanto akuga na Murungu ateinya na Murungu atombaga na Murungu kinyate mpendete na Murungu kinyate mbije na inya Murungu na antiganerie but that is not the fact botebuo maboda boreo nonto Murungu na gweti angwatanero na oromwe na baotu ne kenda jeria aretie adhanete na ugeta egoro yeto na torekanerete na baotu kerekanero yakomba igokinyanira atotegero teto dene kura Zaburi 78 na mustari jo 41 nekenda togashigerwa o ukethero Murungu
no aumbe ikora mwiko thithia borako bangete iko thithia utoro ne bweto no nto bwaito mibieto twitwingwa ona kinyawe thoro imurungu ureinya. Haleluya. Eukura Zaburi 78 mustari jwa 41 ruwojo kathome na mugambo wa Kiswahili. Wakarudi nyuma wakamjaribu Mungu, wakampa Mungu mpaka mtakatifu wa Israeli. Hawakukumbuka mkono wake wala siku ile alipo wakomboa na mtesi. Mandeko ya lugha Israeli bareborene baranunguna bararega gwetekaneria na wendi bwa Murungu iguru yotoro bwao barekera Murungu mianka. Imagine Murungu ena inyera ya momorere rovingo rwa Jericho, aena inyera ya unokerie a Israeli erietune, aena inyera eriokerie akuo, aena inyera yendekera mwanki ndere Elijah eterie mwanki. Biblia ruga anto anabawe tabo Israeli baramwekera mianka na baramuigithia Murungu bobo okaja gotega gichonko kiruga, and they limited the Holy One of Israel. Barekera mutheru wa Israeli mianka na Murungu aragogete hibi byatomere bathithio nonto iborerwo nejara Murungu abathitheretie. Murungu na baro no bonete Murungu abarwerete nara kere Farao bona Murungu abaunoketie rietune bona Murungu abaete megate na nyama borene na gotena kiwanda kya megate bona Murungu aitete roje igene na igareu diarere omo bona Murungu abatongeretie na wero otumulano murero mwanki otuko na muthenya getu bona mathithio jauja Murungu. But despite that walimzuia Mungu ibanungunere ibaregere wetekia ibaregere wetekaneria na Murungu na jara Murungu endaga ikothithia kerebo jarare maikothithika hontobotho kuno ntobweno ruru nontoka jotegera ndene Zaburi 70 wameretia mustari jwa mbere rotetororua enyi watu wangu sikilizeni sheria yangu tegeni masikio kwa maneno ya kinywa changu na nifunue kinywa changu kwa methali niyatamuke mafumbo ya kale mambo tuliyoyasikia na kufahamu ambayo baba zetu walituambia. Hayo hatukuwaficha wana wao, huku tukiwaambia kizazi kingine sifa za Bwana na za nguvu zake na mambo yake ya ajabu aliyoyafanya. Maana alikaza ushuhuda katika Yakobo na sheria aliweka katika Israeli, aliamuru baba zetu wakajulishe wana wao. Daudi derea kwari aruga keke ejene fumbo yake ikeriga anko shiorera ana nekenda nabo bakeja go shiorera ana bana bao iriga biamarya Murungu athithagia na inyera Murungu enayo ruya otoro ibo kinyaganto bakorerwa imyo Murungu athithetie na ndero ntobo kinya mtu akaga inya mtu akaga weregero mtu akaga werubo toro na manto jarare jamega manto yana mochamo manto yana bata yagatomo kaigwo no nteomba kaire na ntendere akaire no tobogeto mikereko korega korikana failure to remember kora moikorikana na ikyo totatoro Murungu yakugate aja barorerwa na baikorerwa baramberia konunguna na baikwamberia konunguna barekera Murungu mwanka kwa onto bambera boya tokuona bomba gotoma Murungu oreinya Murungu enaomba ni bumbe hara moiko thithio onto toro ne bwa kumotegeri
igwekera Murungu mianka, setting a limit on God. God is all powerful, but we can hinder God from manifesting. No torigeria Murungu kovithia manto ja kuoneka uturone bwetu. We can hinder God from doing wonders. Kinyotha no magegania, no tomorigerie, no todene yetu itugere ojo Murungu atiomba. Na yeto mitonete gitareringe kulingana utafiti bora bothithetwe hanto bara bakaraga bagweretwe hanto bara bakaraga bachangamkete ibetha bae na weregero kinya bageta ngogene. They can be able to deliver. Kinya ndera bato betha bae ngoranone ngorano iri sheda shiena riri kinya bato nyama thomone. They have an expectation. Kwento bategete, koronto badingatetie, na bugatoma maisha oja geta yakiagera. Israeli baraga, korikana. They were not excited about what God did. And instead of believing God, they doubted in God. They limited God. Barona jamorungu atiomba. We magita jama ingeto tegaga, mantojera tu akorokera, mantojera tu edene yajo, tokona jama Murungu aremi. Hendega kwando kwera wa mutegeri, Murungu ateremi. What you have done, kana kero thithetie, kawekerera Murungu mwanka. Urauga bobore, no Murungu nombe. Ede mwanka ja wale Murungu, indeketie na kona na mote umba. Tenko mae na inya. Kawarigererie Murungu agutethia korigererie nya Murungu ego shugulikira kwogo ntobombere bora tokuona kero Murungu we na inya. Though he is a limitless God, we have a problem. Number one, thina yetu atwekaira Murungu mwanka. We set a limit on God. Kwa nini? Don't wakorega kumenya how powerful God is. Na ikone gitare moya Yesu arariria metumu mwere yejete rera akorokete dane ukura Mathayo kenda mostare jwa 29 yoruga kuringana na wetekio bwenu jau bwaromba boko jona kwa kanduri ya imani yenu mpate kuona. Bamwejerera mate kuona baenda kobangeka kwegita manto ja ingeno torobo ingeno batena sight batena weregero ndera bajira kere Yesu lesora bera tere koringana na wete kyobwenu na kirabo kwendaga bokione ende kauri atere na Murungu ojo we na inyoure nikate gwete inya kyola gyabara batena imani. He Murungu ojo wekea oge kingi ojore inya bara bategwete kiate bathitherio nto anga Murungu na yogete na ithaikere ruteto rwawe harauga atere ninteyete ruteto rwakwa ngoroki yore ambio nteyete rietwa rwakwa. God honors his word above his name. And that is why hatomba kuna mianka heta kodithia giutate na ruteto rwawe ondera ugete believe and receive. Etekia na wamberie orega karowokari. Hallelujah. Wana pewe sifa. Kona tatu rogotorikane rokerwa na arua. Hito kaokerie madhogane jeto ijarare jako mama ito jokerie tojerewa madhogane jako ndaundi nariri araugatire hewa madhogane jako okera dene Zaburi egana da 47 mostare jo ithano hele twera umenyo bwa Murungu na ome bwa Murungu botemi anka is understanding. The understanding of God is limitless. Murungu na ome bona ne muno. He knows all things. Na mana iji nyakirero ke ugi akumwendwa. Na mana kuona inya mwana ogo chumorete. Murungu na kuona inya chumi bo okuga ibodokete. Murungu na kuona inya methange kwerokorokerete rokererwa na arua. Na kuona inya there uagete. But one thing I know and one thing I believe in God. Aduga tere kinya wawethwa na ijebou. Kwatanira nawe. Kenda omba kurekeri inya jeno yombo gutethia. He has understanding that is limitless.
otomba moturia murungu ojo no menyo bobo wawe inchamba yo menyo otega toka moriga gote inya yomba komochinda gote maome jombo mokoroka ote morogi jombo muina inia inya fara inya mbalamu najera kuona imbieu kinya farao na kojerere korokera Musa imorungu mobiojo kinya robi bamengwana no irode bira biorongo magana jana na 50 bi Elija dede bietede mwanki yorega kwenama birona morungu igetwero mare Elija na reneka mwanki morungu ojo atana shindwa inya eta wanchamba ya ndoa is a man of war. Ende bobo akure koregete nabu omwekira mwanka kwa mbere tuona atia bora botomaga murungu ara mwigo kinyaneria kera ugete otoro na bwakuwa mutegeri wakwa ni ati kawe kaira murungu meanka wa mwera mwanka ure wa murungu wetu tondirwa shuguri inge na ile inge endeje tigana nayo tukarega twamwikira mwanka nigyo kwa damanto ya kithuka ango kwira atiri ita mwanka. Haleluya, wala pewe sifa boja ere dotetora murungu roberu rugatia itwekagera mianka kana tugashekera mianka twitwingwa bombere tuone imorungu twekaira mianka ko inya binga bitomaga morungu we na inya o na ombi bunde atekadithia manto toro na bweto is that we put the so-called self-imposed limitations irigeria na mianka yoshiekera. Hallelujah, korigeria morungu goto dharima. Hallelujah, hegeto Biblia goto eratia we need to wake up our soul non to madogado ya tuekeri totekeri ya iya korembesha motoe wototeke riori togatega ituro aja tokamata biongo binene na bikamatete morigo hende aja gatega kama totegeku. We have the brain twana madoganio egitara kodogania kinya morungu aruga tiendele kura Isaya Johni tusemezane na tatu asemezana we reason together boto morungu arie nani barie bere morungu na tankonda morungu atonyere manto yagaruke aruga atia dede kura Efeso idato mirongo ere na kumwene nya morungu idato mirongo ere kamedhome eruga na kumwe basi atukuzwe yeye awezaye kuyafanya mambo ya ajabu muno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo kwa kandiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Bona buno ntobwa ko dari mankoroshi yetu na kumwamanya morungu yonde oro dhidhagia manto jonde inyabo bwako na dhidhagia ende kore ontola makaibwaja no kogure ndago ataja ende inyeje itagangoge koringana market well awezaye kuyafanya mambo yote ya ajabu muno kwa kandiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa uko inya marungu ajaga tonyera bontu eteketie haga tonyera bontu etekania nabu inyewe kadhivya magegania dadiere na braba ije morungu wao bakedwa baena inya na bakadhivya magegania. So the Bible says kana tetoruga tere no tuekera morungu irigeria na njereriko tokashiera tere ntiomba bobo botethivika oni nkauga no tomorungu etumera inyeu kwa kandiri meaning manifestation manto janko na jaumere na morungu yaretanie na kerambeteketie ndene yakwa na morungu ateta contrary kana atethivyo ntogiuta tena bora nkodhogania na bora beteketie nonto au niona ande oni inyekweri na no umbeteketie dene Zaburi 43 mostari jwa mugwanja ekauga ore mtu athoganagia ndene ya nkoro yawe ho no wakari kwa imani ira ndena yo ndene yakwa wete kyobora ndena bumwendoa na buboga atoma manto jathitheka na inyewe morungu yona kajira nonto tugibwa morungu ikaumo
Wetekio nabu ikajira. Karaga toma amanto yathithika. Kwa hivyo tikenda tomba go tap kuma kere morungu. Kenda tomba go tap kuma kero tugibo the grace of God. We need to build a bridge called faith. Lazima tujenge daraja inayoitwa imani. Na hiyo imani sasa tupeleka hiyo level nyingine. Daraja yetu niyo ina thina. Na humanity naambio twashiekera ithimi. Kwa mtu shiekerete mwanka kauga atere, honite thogania kaire, honite romba kaire, honite gorwa kaire, honite thoma, honite gora miunda kaire, honite gora ngare kaire no ntwere ngene ronera mutino. Na gitaro ntoraga magambene, taberi nyama ntoya biashara kaire, no ntonte kuona faida. Let me tell you my brother. Mwendo wangu ira ugwe. Choka. Wambere kuthugania kaire, wambere goshitirigeria biu kaire, wambere komomoranga. Jeremia arerwa atere, na Jeremia mwatere, etoga kore no ande, etoka momore na wake. Kokwe manto ndeshiakerete, yaboto mamorungu are moyondhiria manto jabata. Hallelujah. Hiyo to bisaburi 5:7 mostare jwa mogwanja na mostare jwa nyayo kuga atere, arise, awake, oh my soul, for my tomorrow. Okeria rojo rwaku, okeria bione kibiu bya rojo, mathoga bijenda kwarerwa no to yakinyegita yakanoga, ogatiga korota, ogakaraga nyote ko chwangoge, ogakara inyote na makoromba, okara katigane nyana unduma no to kwa frustrated, no to kupitia mapigo, no to uchumi boko dhoka. But now my brother, awaken your soul. Okauksiokie, shoka okerie, kiburabura okere, wandere na iroto, wandere na maono, wandere na otoro, inyoda nura rotika kodidi hustling. Amka leo, anza kuenenda na we morungu agachemania na ugwe. Arise, amka, okera, shitere irigeria biu, hawara shingerete itame irigeria biu, rugora miari eu, erora shiekerete, usonge mbele, nonto tuero atia, ore kiontokera ogwe origentokera morungu wengo aretie wegentokera morungu wengo ugete negitara akuna nde mwendo wakwa kuirugorera destiny kuirugorera bioto bila we nabio wete na mbere kwetho we na wetekio bo manto jama nene kuna jukumu we nayo kuonoka wapendwa tego karake weterete wete guru kuonoka igwitithia wetekio bo ngoge no ntono wo kuonoka ikauntoka mweke kinto biria mwathani atuthuranirite na atubangirite na tukarega nande ku explore in that salvation tokenjoy gantoka mwake na biu binge na bibikare bite enjoyed itobati ku exploit biria biothe Murungu ekerete dene yetu nekenda gukorokera wonokio tokenjoy all round salvation tokenjoy wonokio na njira ciothe mantone jothe no totwe na jukumu Murungu naitete ngogewe. He has played his part. It is now upon us to act on our faith. We need to be responsible. Itobati ko wanjibika upande wa imani. Kenda no Murungu ambia kuthithia yaraugite. Twaigua atia wora witaga ngoge na inyeu yawe kuringana na inyera indene yetu. Kunde na inya. Ekoneti na Murungu magegania imakania bikathithika mtu no akiuga atire hoito ntomba ja gokuga mutumeria honito nde mumeru onde mu Africa no kora wa Kenya tore nuije indajeruwe nuije antobeto batenda kombona nuije oni ngotora nkeromba ante let me tell you kwena Murungu shitere irigeria biu toa ita miankeu no ntoba kwetherwa atia oengoge Murungu Efeso yira mostari wa 10 yoruga batwetwe we are the workmanship of God batwetwe ngoge Murungu katuiteri ngoge nekende togaita ngoge njega kwa uturi okende tomba go fulfill kokinyaneria mojori jwa Murungu nena yotoro bweto na atothuri kere baba inge kwa utiga kuimena nontore mtu okorigarania. Hallelujah. Zaburi egana na 3 na kenda mostari yo 14 rokauga atere tombi na mombere yo kurigarania na komakania hotongo ngana taogwe. That is when you kedwa Jesu na inyoke diwenko toraga runguru ariowa
Jesu mutano murungu harenge kwethera ekweza nago kwera mutharabene ko kaimena okamberia kwi right off no iburabure sioka okerie nande speak over your soul hamberia kororeria iroto birorare nabyo hamberia kwa kodota manto jama nene ogashie nekera kaere jipende jitakie mema jifurahishe jiombe mema jibariki ambia kwa ria manto jama nene tiga komama itamiankeu nonto mwana etweratia ae na inya batu twe na inya ego toma akinyaneria jararetie ndene yotoro bwetu natakwenda kuwa muthikeria wewe mutageri wetu ndenda kuga atere ndera batu egitararinge tokarato kimena eragia tugishigambedagia tuishigambedagia koringa na manto jatomba kuthithia lakini uye ko yeto tomba kuthithia mwathani athithega gukorokera baotwe kutiga kuimena no ntoba kogwa kwegoro tiga goshita ngorano neu no ntoba mathena ja mwaka jojo tiga komaka no tonya mwaka jwa takothira resolution ishakwita otenye mwere era attended. Let me tell you my brother my sister, ogwe ukashiona na ritho riu change ya mewanu wekirite yokia metho ya Kristo witege najo tega inye wekerete ndene yaku egekuthithira manto jabata. Hallelujah. No toba kwetherwa what you believe determines what you do. Kera owo weteketie ike kiugaga na toka thithia ko change ajara wetekanagia na ogwe wambirie wetekana na jara murungu agwage iguru riaku taibie tomi okwenda gwetekoshietekia we otetekia murungu jaku gara no kwijie. Hallelujah. Na takwenda kuga egitarera Ibrahimu erokaga mwana mandiko yaruga atarerwa are mwageru no tobagwetekia hakaga mwana okorona boria kinyotha na akoroketie miaka. There was no menopause. Alikuwa amepitisha menopause lakini Mungu amochokeria menopause achoka wanene kaire jako thithi atia kushiara mwana no tobambio netekanereria na Mungu oro muriro kagia mwana arauga Biblia kauga atia netekerie bobo kora boteo kinyothera inye kugia mwana nethirite na katete tamaa Mungu na sababishere no tobambio God is a God of second chance. Usijidharau, usijwrite off. Hata kama umendetiwa inakaka la kwamba hakuna mwenye ataenda na wewe ankwenda kwera atia igita irejete owashitera mianka uga next year ngorano jokwa next year graduation yakwa next year mwana agatonya university next year nkagora protera next year nkagora ngari next year nje kwa unikethera yageri next tiga kuimena na tiga gushikira mianka. Hallelujah. Mentoba kwetherwa atia antobara bathithagia manto jajetawa extraordinary betho bare anto ordinary lakini bakongera kabindi bagekera ka effort na nibigagore mo vijana bakuwa mwanaume ni effort lakini nyamo Kristo ni effort mpendwa inyo wontegerete ni effort atia owa kinyothe kuona no ombe ongongera kabindi ongongera wetekio Yesu aruga ndenda ka wetekio kanini tampende muthandoko nekendo bakuthithia extra ordinary things in your life. Hallelujah. Hallelujah. No tombe kugarura nthiguru, no tombe kugarura mugongo, no tombe kugarura inyara turi kanisa no tombe garure kethro aketo kathithi atia tugetekanire na Mungu na twite miankara tushikirite boja thatu ndirengete kurekia ndenda kuga atia kweginto geta koronto bonge botoma Mungu atekathithie buraba atikuthithia kanomba kuthithia nyotho ina inya tuona kweginto geta wa self limiters antobara bashi ingaga bongwa na ndera tuona kaba shiekaira bongwa kwe bange nabo bagwekaira irigeria kwe anto bakweraga yando kathikera ora bakuga na wokaigwa ora bauga no ukoma kuthitheka oteumbo bakuthithia opposite kana giutate bare rero ereto atia self limiters. Biblia ereto atia Israeli dene Zaburi 78:41 barero na bararegera mwathani Mungu wa Israeli na bareta giuta tena we na baramuthoria no ntobetere na mbere. They proceeded in rebelling from God, in believing God. They proceeded nata kwenda kwera muthikeria wakwa ndenda gukwera atire antobare abethaerwa Bible twekera mianka number 1 na ntobara bendete muno koja na itumi ogwe
oketho gitaronde no itomi okwaja na ntomba bobo no ntomba na hala shiareri ntomba bobo no ntomba enjie kwa ntomba bobo no ntomba kithomo no baba baranto bakonunguna. They are very good in complaining. They are good in murmuring. Egitaronde nyama ntoja mega no kabo grabake ntomba everywhere. Wete kanisene, wete nyotorone, kinyanja irabare, kinyabiasharene, inyagogene ra wetere, na yo mechwete athina, origwa oni no. Sifai totekoro bwega, tutokara bwega, tototora bwega, totekoro one time, kinya totokevia, kinya they are good in complaining. Baba ga mono na konunguna. Kaida nto baba bakadiatia bedha baena negative attitude towards success. Anto bedha badhoere kombana kufanikiwa. Anto badhoere success. Tiyeda norona anto ya baba. Muntu akamaka atendete kuigano na gento kombana. Endete manto akeja ndao. Enda manto akeja tena okumio. Enda ka manto akeja tena umivyo. Enda ka manto akeja tena gweta. Those are the people that limit God in life. No, tomorrow is God of surprises. Na ndenda ataka dide igega magegania na imakania kere mto okerete magegania. Hallelujah. How? Hataweza aje? Anto baba no baba na beda baba eno ntobua korigeria. Kana gwete kaneria. No mokarie joao. They penda kusympathize na yale wanaishi nayo. Na vile wanaishi. They are self-sympathizers. Bendete we comfort ya ubari. Let me tell you. Bendete nyawete kani na madhena na baka joki lifestyle. By the way nyaba quote mandiko baka uwa. Heri masikini wa roho maana watamuona Mungu. Na ndebo dhene ila bakoroka ila bauga na nda twetete. Batu twetete kere morungu. Barabomba neri. Baraba ina gekeno. Baraba ina mawega. Baraba ina dheria. Bando batea kuena morungu. They believe on a false religion. They believe on a false doctrine. Betekana yana moritani jamae. They believe that inyamegu omotino. Metino rabonaga. Iumana yana morungu. Bagetekani na ate dhene ila bakorokera. Imorungu baete. Na bakawa boyo nto wakikirundu, ni onto acceptable, ni onto standard, ni onto accepted, ni onto it is a nature, it is a culture. Take your lifestyle. It's a normal thing to do. But morungu aitwera atia hantoba ibariga area morungu we intervene. Na koreta mantoja manene nene yotoro bwao na ye tomi bete kadete nontoboria na batendo garoroku. Iba menyane na bo. Inyobe na morungu na thithagia baugare batwara tumete inkorikana ntukwe mumto gwetwa Gideon dedari ongore moreka morungu amwera atire ewe mighty man you mighty man of valor okera na inye we nayo wetwa kono ke Israeli kuma kia Filisti mandiko yaruga arauri atire inye we morungu omberere eko nerere bajojo beto manto ja inye na imakania bibi na ruejere dena Judges 5 ina manto ja ajare jojo batajona ona kinyani tajona na ijara na bajojo. Why is it? So akakubaliana na mindia ni babati ko baora na babati ko yankano shiao na babati ko bage vya dhere no to bakweda morungu atena inye ko batevya. Kwa arete kaneria na ima arete kaneria na bubo te kinyanerete ate imorungu uremi. God is a liar. Nyawa mpendo no the shiona ya kamurungu ako airetie. Twathi nyoko give up nyana ruo tena mubango yo weta kanisene. Twathi nyamo akajo jundo takinyango atanirone. No kwa nyota itera morungu ntobia kuno ntuga morungu imokora. No kwethe nyana baku no baitete mkanisa no ebathamagia jeneri enge no ntoru wote kuona morungu mpendo ate morungu orete iyo we na imani na ndini ekwe mwanya eretomete wona ya morungu ateku kweli yetu areta wa NOWHERE nowhere no tuge God is now here. Ado tuge God is not here. No tuge morungu are antoaja na no tuge morungu ateaja kolingana motegeraji wa kworo gotega no kwethera woro na God is not there but banga baraja baka God is here. Don't iba kwenda bagetekania na morungu ore au na bakona manto ya keditheka kenda koreke diuga tadene Mathayo 13 mostare jua 13 mwanka mostare
jwa 13 mwaka sore 16 gatho maroteto na Murungu agatotethia nikenda tukamenya atire kwena irigeria tuciekerete twingwa na bibi biatoma manto jara kuthithika no tubamutegera jwa tojwa manto jamwe jara tubakuga ya kuinyeria Yesu aretwera ndena roteto roro ndena Mathayo 16 mostari jwa 13 mwaka 16 nogatorikani atire na kathoma na mugambo jwa Kiswahili. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu nena mwana wa Adamu huwa ni nani? Wakasema, wengine unena yu Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Naye Simioni Petero akanjibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hallelujah. Kwa janto bombo kwera kwe uore na mbadhonya Yesu na makagwa na tanto bauga ojore nyao wa mutegeri wakwa wa Wero TV homba kwetho roke makagwa ijaranto bauga ne uore na ija kwa jethe ija kwa pressure nyako mami getandene kinya ko ra thamire gwaku no ko njantha mamburene we na manje kwenu na ara gaiti ndenda gukwera eteko makania jaranto bauga kerage ko makania ni atere we ugore o. Jesus said, and you disciples, whom do you say I am? Don't to be there ogwe batikomenya I ogore o pato no to gweta marieto morogi morombi onkoma nkea momero mo Africa manto jonde jara bakenda kuga, but it doesn't matter. What do you believe? What do you call yourself? What is your name? Nata ogwe tagwa na nato shietaga nata morungu ugane wore. Nonto miankaje to shiekera na ambio, we are very much concerned over what people say. Hato baige ba maminya sibitare baje tu manto janto bagereti ochoke biore bianto na anto baba batego bate change ya no te bagarora kinyoga kwa inyoga tora moyo. My friend, bakaria bagagweta marietwa baga kuona neria. But I come to tell you this morning, dendo kwarokerwa na rueje rongama no shamba na baigwa bakiuga beretere oni ntekwa oni ntuma gwakwa oni nkareke mathomo oni ngatora moyo oni ngatoria mwathani no tobambio. By the way, kija gitare mondo kuona anto bari umara ya mitandao nande mukoro akathoru imwakoro akaumara agatonya ngare mbere ya rumia agatonya ke Facebook akahugatia life inanipa pressure. What do you see? What do you say? I mean, maisha hiyo pressure na atokuga te Facebook ekori atia what is in your mind mukoro wake ajaka what is in my mind maisha yago mpa pressure. What do you say? Akauria kirende ke unande followers ba what do you say? Na ndende kauri atere mpendo mwakoro motiga unja no akorugurira ngari no I mean gate no akorugura gachai no aborera nawe omotiga nje uma owetage Facebook kwe yago tori atere kotwera live na pressure bandala wetake mwekoro mwirangino ngania manto jaja kodithe kaja yate ondharima ingo koromba ito totegerera atajaomba kwagira rather than kweja mutandaone no to mutandaone okethera nkoma ciaku ciagotethia rojo omba nya korea guchoka womba wetake oro kwirire kam ni kuonyesha vile stress itaisha no te komenya ogwatia ikoko makwo mono imanto jara kwanda mono ja to gokwera endo ogo no bati kwimenya atere ogotigera ciari baku ochamani amweko rwaku bwage ntokemwe kugantokara kaumera we semeza neni kidogo aranerieni tiga goshia pressure tiga kuinogia. Don't go to Facebook. Hallelujah. Say it on the face the person. Wachana Facebook. Kuja hapo na kuana mwambie mama, mzee, mtoto, hivi na hivi, wacha kwenda kwa mitandao. Etena ndawe ku ekiroro kwa ateretie. Biblia rugo kenda mutano bwa kwa ateria, mwere meia. Na ndo wetakwera Facebook na no mutano bagu. Believe. No angire on what the people say about you. Okay, ogete kanena yaranto bauga iguru yaku. Know yourself. Jesu kasije Mathayo 9:4. Iruga Jesu nonto naije mathogane jao na naije jaraba thoganagia atete kanerie nabo
akakataa kukubaliana wao imenye ugetekania na jaranto bakuga etekania na ura Murungu akuga ugetekania mathoganio jaku. Change your mind. Romans 12:2 karora mathoganio jaku na ugomenya atia kinya Jesu rero imutano miri rero imbo ikambo ikamariam indake Mariam Yusufu atagwetwa, lakini Jesu amona abu atamakire aliendelea akatimiza makusudi yake. Na tangu ndokora mpendwa etekanira na mwathani uraugite matoka na kiroto kiwe nakyo ukanoga ugakuwa nkoro. Na tangu ndokwa kirira gikuga atia na tangu ndokwa kirira nkiuga atiri itame ankera wekirite Murungu tie change rote ga Murungu change muthuganirie yaku na athokana na ntubara ba wikaira irigeria kuinya Jesu ntukwemweta kurombera muntu omentura no ntubara bariku barantu babaye baina wijia na baratuma irigana imakane birega kuthithika. Ndendo kwira atankirikia itikia mwathani etekane nawe Murungu atemianka iramiankora mwikirite urashiekirite urekiri ni anto mite no kone nye Murungu ekutharima. Jesu akutharime kadombe na ugwe wawe no batu na Jesu akumbanire. Baba mwega ritonera Jesu iboega no ntuba mutegeri iboega no ntubo batu bwawe agwitikania na ugwati mwathani we na inya ekuthithia imakania na irigarania uturo ne bwawe njera kiri mwana oria magambe ne njara ngwitikiri nye ku Murungu imutethie na murwirire ritorera Jesu ndikoroba na gwitikia ugwati ono kinko ndakoroba nawe uga Jesu nkoja kiriwe ndekera meje jakwa padeka ritorera kunera moyo na umpenya guturia wonokio na arua ndigwitikirite na ugwe ritorera Jesu ndaromba na gwitikia. Baba katika jina la Yesu na kubariki kwa mtazamaji, umeokoa roho yake, mshikilie mpe furaha ya wokovu kwa jina la Yesu naomba na kukubariki. Amen. Eta kanisa na itekaneti na wonokio wa Kristo na witara kutumairwa ma na Jesu akutharime. Ndenda kwa dhukana wange kwira atiri Jesu akutharime kuthia mantu jabata. Nkethi inyinge mono kiri wapendwa bonde batu kare nabo na idari mubibi nge kiri baubwi kinyabara betete makanisa na bwete boega. Karibu kada kanisa ne tuina worship experience kuma dhenya nyama kadha 11 tukethwa turana kanisa ne Grace Bible Ministries KINORU tunawakaribisha. Kile alitobara bonde bakuthithia magirio jao kuma rojo inkoborombera favor kirunduo kurika na jabu itani ni aritani benu abu ejire inya no chamba bithia bena baubwi butea bamuthia ukabiongo na Jesu abu favor na umbani yetonera Jesu Kristo. Wero TV and the whole fraternity of Wero TV, God bless you. Bwithitobwike tharimo ngayabo kerie abaramire mianka na mnaenda mbali. Yesu abudharime mono. Shalom shalom. Barabara wapendwa Grace Bible Ministries area KINORU, my wife kukoboke the bwinde, my son Rato jira na Channel, God bless you. My wife Purity, God bless you. Na watoto wa kiroho pale kanisani KINORU na wabariki na ninawapenda. Mungu wabariki. Hata wazazi wangu kule sehemu za Maua ninawapenda sana. Dunia yote nawatakia mema na mvua ya baraka. Shalom shalom. God bless you and God loves you. Tukutane mara nyingine kwa neema zake Mwenyezi.